thong dak ilitum centong mondor Congress Committee pen presmit kidui alam thie bangke la puelo ya ni si kedam tang tari kresia dak lang manjara long a meeting alam si nola SSG tumpan tang opipi ne tumpan kebe pon dak cek ronji pu an aruna do poisa pen meeting ke dunjia tum anta inu pen pharui sisi pu ronji pu alam ta cipiklang la bang su aputhak nilitum ala meeting ke dunatum along pen alam the karyulong atengba kachini atengke kalatum kang kirklang it poisa ta long le agari bharata long le ni la si radatum hangju hangai si ilitum katheklong la so potsi non nilitum mondol congress committee hin tetap isi ningdu cepeklang nang kok Mondor Congress Committee ahin pen isi presmis ipijipu a presa tum pancho hanglo na penalang itum tani litum adung wanglo alang itum ke wang ka chipidu potani nga klong pen kardong piglo kardong la pen kilang ji chin la karbiang long ara panta la so pres midna gelang duna korti atum ana potani nga klong pen kardong chupiglo la sinilitum presmit kichipinang kok alam thia bangke anisi tarik krisi Arni lang honjara long Unity Victory Rally pu BJP atung kapat dua hut ong dung cintong arat kacitong dun haladak kongres akorte ang jira tum tat dui kok apot tum kaci jinsu pensi pini tum lampak lang lo athema aser group tin aphan kapite isia ser group pen suri kep a cek nang ron ponang tum nang dun pen noi pura hala so ser group arong tin kaci seng haladak kongres abang kubang kia tum tat du lapen BJP ating bet kali arong tin ta irong long pen ser group ketom pli po la son ser group kaci seng du haladak BJP kongres si pupi si ser group long ke kongres abang kubang pia tum tat du pi amar la so arni hala public phanta hang ponlo komat manangi dunjia tum ana bang pia tum phanta sikap harui sisi hadak ok nang pachuala la puson bay ponsi a meeting om dungarat pachetong lo penang anarat pa armu pachetong lo hala sorni karya bharan ta pipede rama meeting pra det apita karya tumta bharana pipede ne tumke dam de pura pachington o amara ju baginer kep bagi sir kep aporansi latim kachipra lasi cintong a kongres a korting jirunta da kachitong dundu o halatum kang sam kang chir adukidu adang litum la suka chinek apot nilitum cintong mundor kongres a in pen ninga klong pen ning duglo la pen alang litum kachuklem det a BJP at som pan nilitum so dak pen pinrem poniklo athema nanglitum komskom ok am le pipe sta karya bhara le pida prang posonte lahea rat adet atumabang mithang hem chiwang long da prang je porlo karya bhara anta piunesi akari pangrum ponare ramat halajak koi ulo kang sam apor kichum kang sam kang chir kalang it chinthong rat atum pinia duk kidu ajoini nilitum ning duk piglo lasi kewangji apong sitame alang litum la songe nilitum chinthong rat ap asuaphan chinek nedeka sonte nangitum ason development keron kangji kali kangchir kalang it langan ta piune inud ruling isi ruling sorkar bole kiju na langan ta dor group le ra phan piun era nangitum ka chinek thurong bangke nilitum hin pente chinthong mondor congress committee en pe nangitum panang condemning lo lasi nilitum pini ladak nili tuma hem arlu press nangitum ra phan paklang inang koklo la sinon alang lihin sikatri benta khasia lampen khasia korti alo benta kasnya ka khadwei teri ibnai khadwei ai arya ra tholai nila tolong ya kini press meet naga benta bal shet syukur balai bengki parti BJP hagasi khadwei teri balong meeting halang hunjat tengi ki centong mondol congress committee ni kwa ban plang ni kwa ban i ya ging dudut jongi ki MCCI namar ba ki BJP kila shet syukur kila thok eki paiba
Kila kulari ki paiba baki ong ngin ai highway chispa tengka. Bat ngin sam jadi cek ki power tengka ya ki SSG. Bat ngin ai ke bam ke di bat kali free kila kulari ki paiba. Henry habang ijo iya ke report balami naka silong na hunjar. Ni ki MCCI Cintong Mondol Congress Committee ni don hake hin tuknut jongi. Tes ki BJP sarkar ki shek chukor bat ki shek kelai ki paiba ki le beye ki paiba. Kile syak tangan hadu kano nabar baki kular ke jingbam jingdi rungin I free ka ke jingbam jingdi na daw sidong I free kular kila kular ki paiba Henry hakata kasi haka kabeteri balak long ka meeting halawon jar kile shek chukor baki le leding ya ki paiba yung ki Cintong constituency yungi. Tengi ki MCCI ni condemn shisha yaki namarba kila let hok kila shat syukur hadu kata yaki paiba kila let be ki paiba kila syatkan kila pojing hadu sipo kadai beje pormit kano ki paiba ki shemjing kata kapor ki kula namata kaliru wat kuslai ka kalingan I free Henry ki driver paro kila block ya kali namarba kimyo ya kata charge yung kali Tenga condemn shisha yaki BJP sarkar bakila phone board kila kular yaki SAG ICDS orunda doi barok ki ong lada pimbut lada pim chimenta kane ke meeting pimyo ya kata kalun pimyo ya kata skim eru bakila ong kila kular da kila penting yaki paiba Henry hakane ke por katkum ke jing kular jongki minta kila len jadi kular jongki tena magata minta kasi ka kadwe arayara polai ngakerpat siya ba yaki kasi penar yongi kiba don hapo ka karbiang no to ino ya ka parti BJP batok lat no na ka parti BJP to phet no kumbeteng na upsen nin hakini ko por ni hapan jasno ni hapan jarap no ya ka parti Congress nya barba ka parti BJP umde ka parti ka baba ka parti BJP ka dei ka parti ka basniu na kumta jongi Henry hakini ko por ili ya ka proof haka kabetri ka baki kitau na kumta ni paiba tenama kata ya ki kasi penar prado prasnam yonga kiba don hapo ka Cintong constituency kiba don hapo ka Amreng constituency kiba don hapo ka Soceng Tenta constituency kiba don hapo ka Soceng constituency ki kasi benar yo nga kerpat siapa dah hapo ka donut yo nga ka kuit sim yo nga to ino ya ka parti BJP mat pinjarap no ninjas no lang no ya ka Congress te hakane por tangata ngila kodio press meet ni siokmen sibun man ay kublay ya iru namar ba ula poi bansim menta hakane ka press meet ban ni KMCCI kat kumbang ngila khot ni kwa pan try ya gani te ki pai babaro ngasai sisen kerpat di to ino to klat na ka parti BJP ngin jasno ngin jarap ngin aibor no ya ka Congress parti ya gani ka por kublay sibun syayarmu ya pi ke pai ba ki pai shim ki ba pe ya gani ka press meet jongi ki Cintong Mondol Congress Committee kublay sibun